abaturo mu tawuni ya Rubindi Ruhumba Town Council bashobangirirwe bwa nyuma yo kutahirirwa amizi. Amaduka gaherera iteme gabo gamizi kandi bakama bamaduka rizoba ryabagendera kubi. Bino kizuba cyangu ko tutahirwa amizi amajugenda kugenda emiferege yo kutwara amizi tebo hata bebembeza bo twarunzira akaruti katera kaje ngatega kugira ngo ezenje zibayembekire kuno yifo bakazombeka kugira ngo zijya hasi ngo bizijya hasi cyacha abashenye bombeke nangeje nzo bazombeka yiguru kugira ngo amizi garume garabe ahubwo kipireta amizi gayombe gana kagaza ko mu nango mu zigata hamwe cyega kugira ngo ezo bakazombekera hasi mizi mugarebe nyuma abantu bombekero umyanya umuhanda gw'amizi bafuze mahanda y'amizi bafuza trenches bitero bindi mwija kura ngo etawuni yatwarwa amizi akozura kugwa etwara ebikasasorereza rajyaho station amazu hasi gorobe hati aho burizobe ezura ni yagwa amizi gatahira amazu. Twagezeho kucera Town Clerk wa Rubindi Ruhumba Town Council Mugumya Nelson ahasimu ahabwe nshongeji konkati yakwata amasimu gitu. Rubindi Ruhumba Town Council ne town ikine niteme kandi amizi gatwire n'gabatahirira bwashesha bwira. Nde Evans Tarimwa ahabwa TV West agacenchwiri.